Jotono Sanja Kaham, Tinising Kokuma Tumnerno, Tini Ringmani Kasano, region Norjotono Simon Kana, Zemia, Sini Tipramotani, Sorilam Block Committee ni ex Hekaba former Vice President Boromganang Biras de Burma, Bo, Sini Tipramotani Party Protocol no Tui, maintain Kaimen Bagay. Sengbono sini block president tai party decision namani pore sengbono soima sebagi suspend khayan bad dongkha abuno tuyi sini ramnogorni bisini chairperson tai rongmala bisini chairperson tai kichu leader of je suspension khaijangnai bo kok bujugui ba phemlongma haikhai bongno kaisa miya hai again press meet khaireka abuno tuyi sengtini hai press meet ma sukha tamno bagi hinke sini je ramnogorni chairman sini khachuksa sini ata Romesh Deborma bo tini khud phakya phai sino sapakya je miya je press meet khaimani je palta press meet khaimani abo belakini wrong statement nangkha abo party ni protocol ni raida ni baira thangka aboni bagai borong tini statement de phaimani pore senghainai press conference khainani bagai sengba dongkha tabuk sini biskango sai khnarnai tamo gotona angkha tamni bagi borong tini oro hai press meet khayana pika tamni bagi tini oro sini buwagrana hamjagei nakramung sanan bagi bo phakya abo tabuk sini biskango sai khnarnai sini Ramnagar bisini chairperson sini ata Romesh Deborma hambai jeta ang kok kisa saka media ni buskango phainai miyak kisa statement mani abawani bo ang atu sering najanglia tauni mole o Kanai Baratar Mia, Jeta sini blog exhibition no, the Sokograman Hun Saman Abano, Ang Cherin no, Ang Potatke Boni Tani Noni Tani Sananaka, Press Mid Kai Sananaka, Awang Asuk Bokorogo Tili and Bagay, Masaka. Awan Bagay, Ang Tinahai Masapika, Tino of Akogno, Ang Tin Pirusaka, Bon Aban Bagay, Aban Ang Taudosan and Bagay, ini Lokurung Tanahai Sakiru. Ani tai blok MDC tai emile rotongo borongno an nakarsan nangwa kini thakini nona ke bo phom ki le tai ke ba phom ri rok tu ta tu ka ma ke bo khnai kri ko ata ko na ke sanai kri phom ki bor nai kri ko ke sa ni sa tu ni ta se ki fili di sang ta cha rosena ka bonang nung je miya saka je aro bo ni kunu sa ya kre khamya thaima kre ereng ma sar be ro man ke abo ke bahai ni am abo to ereng ma sar be mani karon to kem nang nugya tapon ang jeta nungmani je press meet nungmani jeta apro birason je besa khai mani akok to ni ang tang saka atom sa bai ke borok decision thara party ni besa khai ma thani ne ang joli hoi sang sak no ang press meet khai ro ani sak ang kewa decision khaje ya pro ani bisini ngai ba ani bisini borok pula an Ramnagar bisini borok ngai ang bobo kisa bokhatu naka abon bagai ang bono ang sak bekti koto khaino presmi ma khaika an ke dagene kriaro social media person norno tini sang oro je press conference je ma khaimeni karon omono jenoro salnin sikang je nukhana je sini farmer je ex vice president Sorilam block committee ni bono je 6 month ni bagai suspend kharijangmani bono totally sing suspend khairia je 6 month bono wan sungani kasa jora aba haikhlainai sini aba ani byaktigoto niya aba party decision je nawino aba haike bono 6 month ni suspend khlaijaka angka ajagao jeheto ang Bisramganj as a subjournal chairman ngai anbi kasa daito tongo je o jinis no ang saimea je Ramnagar bisini je sini chairman boromgunang da Romesh Deborma bo hotat klai nukhang adino je bo press conference khaimanita engkang wanai thangka hangke bon kolma khaikya je dara tamni karane mo haingka hamani bo thajing kok bo mono kok phirogi sakana kisisa jehetu parani ba asa mana kisah samungkai filmnya betul ngusarawo, abo sini decision ya, seng karon party decision beseng solio,
जों जे प्रशासन दङ जों पार्टीनि कक नायनो जों सामोंखाय दङ ताबो आबोनि सिनि पार्टीनि प्रोटोकल बबाग्राना हारमंबायनो जों आदर्शनि तै चलिबो हागा आबोनो किसा बो ब्रेक खायखया तामनि हले बो खरकसा बिसिनि चेयरमैन नङै आफाके प्रेस कॉन्फ्रेंस खायनानि कगिया हागा तै कासे कक बो तिनि साका जे अककनो बो एमडीसी एमएलएन थानै जे चेरि नायानि सिखांनो बो अलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस खायफाक्या हागा आबोनि बागै बो उलो वानसुका तै आंबो सायखना गाबनो तामनि कारण महायके बो एमडीसी एमएलए कक साका चेरबि नायखा तामनि कारण तिनि अमाय खायजा गानि बिसिनि खरकसा वारियर दंमनि हागा के ओलो बुसि उइनाय बो साकनो अमा हाय नै बो जे आनिनो सालि आंखना आमाय वानसुकै तिनि हानि हाय बो प्रेस माने तिनि कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस खायन बागै बो बाद दंगैने तिनि सिनि एमडीसी प्लस बो ताबुक सिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट दंखो सिनि अनरेबल एमडीसी बिनि दागि मुंबायनो तिनि अरो जों नाकार बो सानका आंका बाहाय क्लाइनो तिनि समरो अजे प्रेस कॉन्फ्रेंस खायमनि के जे मेन एजेंडा खा अमनो तिनि एमनकी बतो खरकसा माने एक्स वाइस प्रेसिडेंट अमन तामो बक्ति राजा साय माने बतो खाय गलता आबो आंगासक सबाय सुग्रुबै साना थांया कारण जोंनो पार्टी से परिचालना खायो जोंनो प्रशासन दिग दियाबो जों प्रशासन से सामखायो आबो पार्टीनि व्यापार आबो पार्टीनि आबो बिनि एको तामसा सानाय बनो रायदा जे तंमनि आबो पार्टीनि दिसनाव आबो सिनि थानि खमताक्रै जों बो पार्टी बायनो परिचालित खायजा कासे प्रशासननि आं बायसे सबजोनल चेयरमैन आं आरो कुन साथायबो करै आबो पार्टीनि दिसनाव जानामनि